Authentic mama, the one who's doing what one yeah. I mean, that's what I'm talking about. The Yilo, afe meyina, afe mayilo. Alimenami. Bobo. Deji alime. Aha. Alimenam. Afe meyina. Mayilo. Meyilo. Afe meyina. Mayilo. Bobo dechi no vinye todola bobo dechi alimenao bobo. Novi torolava vao le Yesu Kristo me le ayapopo gede yo megbe le egagbogbo yo gbegble megbe le adokli dudu yo kata megbe a obe gatiku edobadim.
Ayagogo, Jojo, 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 let's get this yawo. Mempera, yawo, mempera. Kati go to bade mulo. Kati go to bade mulo. Novi turu lava vaoga ato minute blanc eto vo ene 5:34 p.m. Top 103.1 FM. FFP Apalaoji ele authentic mama MFO akple junenyo bobobo show penko sento 40B Royal Castle Road Aji Accra. Kokumlemle no vito dola nyawezo over junenyo bobobo blenya jejiro wanaoji live to nyafe Apalaoji akpena obe Echo Radio that the top 103.1 Apalaoji fie be yakado to authentic mama kle junenyo bobobo show no vito dola wonaje gome yako to gaton ya vase ganyi to kwenye be anotuaji eye na none of you ade na nye be the only authentic mama emefale moji dada mideti Jakplao ne amesem feto na note be Ekado to no iwe jole konsra mepeta kakao newspaper headline segment avana me ne ye ya de le phone in segment ma mapomo na abedum vi wonu tefe ade osusu agblo to no yo nese be ejo le Ghana to koya meunti nene make before me ado afima ekema mana na nye be Nanye egbenye wo jigbeza ekema mebe happy birthday to you. May you live to be 103.1 top radio. Why you now? Novi Todola, take your phone and send a text and message to your loved ones. Send a message to your loved well. Eyata miawezo. Nyawe letoji, nyawe letodoge. Egba nyepe producer nye classics. I produce one now. As a fiato. Top radio back. Correct. Ajegato. Oyom. But the only authentic mama MFA egba topic near the miasi egba miape guess anye amekpekpe tohe anomo jinami alo anomia doma oyobe anti
nurse Madam Angela Fako Nuchuako. Madam Angela Fako Nuchuako Odum Echo Enye public health nurse from Anya Polyclinic. Afuma Yemia nurse acho Madam Angela Fako Nuchuako Odum. I'm making a special guest for today. We are going to talk about the resurgence of the COVID-19 and Legon Campus and how we can prevent ourselves as society. COVID-19 will not come back again. Ava ahant mi katao. Eyata no vitodolao nemia kalenko de BP. Enwe ketao here be. Top radio back kore. Nano fe BP check. Eji wana mianya egbe eyata miato enes ano miadome ele moji gbo esofi wavado miato notoaji na yo novio anano viade na
I'm Isaac Royals from Kobe, as you all know, Neho, and you know who it is. I only listen to Authentic Mama, the only Authentic Mama, MFM. Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM.
Top radio back correct. Authentic. Mama, the 103.1 Top radio back correct. Mikata Ovazube. Top radio back correct. Amese mena no sesile no viegbo ntu ple alo suno to krago ha o mata kam line akpo jijolo bodo krumbe o edolele mava 29 now so me atomi ya eval webe Kika mekata basa manye Ghana de deco all over the world me bobo kakra amoku alegbegbe eye ohia be na nye lesoso go ha Radio. Baku shi yesabum baku. yeah me me lesoso go ha lo na nye letapo wa elebe na blanu akonuko
nu ba America krama no onu po afi natano no po krago ha edolele trakoma ewu amegbeto abeka afra egboplan lawe ne a that COVID-19 ekale nkume doda legana tikoyame eye wo jego mecho nya ape university ame oyo be legon kwachi me no vito do now layata Top radio back correct. nye bemia apono eye ni alenkude edolele mawo no kagbo ocho edolele de do mejo pete wa alo do yikagbo a no kata o yikagbo no kagbo ocho pe edolele makagbo ye no kami atanwa wa chi nu be makavadu ya me kra konkonko ano gana diko ya me aba wa mo abeleke wa mo ene o medo nkuji nya wenye the first buy from USA ni never do Ghana those days hey COVID-19 Authentic Mama, the 103.1 Authentic Mama, the 103.1 Authentic Mama, the 103.1 I'm Isaac Koyo Stone Toge, as you all know, Neho, and you know who is. I only listen to Authentic Mama, the only Authentic Mama. And
Top radio back correct. Of June 2025. The last Saturday in the month of June is today. Emyeko egbepe wona levavana me. Yeya debemia yi echi ekenye part 2 of the segment. Top radio back correct. Eya nye miape interview. Alo nume kuku ple miape special guest. Amekpekpe toke ekemyeko. Eya nye Top radio. Bakushi yes. Sabum bakum. eya nye afeno. Angela Fako Ntwako Odum Eto public alo
enye public health nurse cho
Udawanule amagbatade siadewu, lakika siambe.
Udawanule amagata de siadewu. Lakinga ga siambe. Tamale,
time you job nya when by education more. Okay. And education more nya by Top my radio mother back. top radio. In fact, it's the best thumbs up because now. Myung fiam amado muchi koga sewe kakena nye glom na amu seb be o nye ji the more education is going amado be yok po figure figure that 50 ya me fia be 50 le go ko lo la bo sister le go na ever come last week ever la come last week manyaba he de la mafia covid o ha twe in church twe mfiala enya kwa isuku ina isuku osoro kwa violi alo no violi so that's how it's read. Wow. Ta magacheba o legonta o ba legon school pojilo awo churches only community agboni be nemele clear and you want education more of covid ata invite public health nurses so okay area nova na talk alo ga glonia cho covid afi nya used to be, especially ebe church o mi nya church o mi sugbo na mi soli homa mi sugbo hajiji wudodo pleto we need to take precautions. I'm some na the nose mask dodo gome to prevent it from spreading because if you le gon kwaji do man he medogbo la shama tanebo la shama medogbo nyukaka if you le kwaji ncho ever happen memenya ever ko do that regbo ko trojo e kava menen of ya la fibobo wo ha ne kwele mama la fieme and we are all it is a chain yata mia we ourselves me do nose mask o kaleja ebo kakwasio I'm saying na fle the view in a school I mean do nose mask now me educate o me fia no be covid eta yelo do now no do school project they know what to do asikoklo very back to be coming back to churches and social gatherings and things like that na me katamia no safe be o makavato ekuyo kafa Top radio back correct. me don't kuti nye famado kule covid timer they couldn't do the funeral because the social gathering
has been banned pletota ometa wokwa ame yukata kafra kokule covid me odio akafra begbo koklo wena menyakpo eyata Oma dibe no manaka vakel. Let us prevent it as soon as possible. Nyapenes from public health education and maybe we should intensify using of the nose mask, hand washing, distance given to each other, low social gathering and then normally two necessary so ko mekayo. Miai market to pletowa the nose mask. Ela be ago budu now. The nose mask happen na yasime and I church na the nose mask and I gathering the party plethora you can just put it on. Now it is becoming like fashion crap. I'm all like do 24/7. I know somebody in my church every day let do. And to research em pobe ape doya kalabava wow. Top radio back correct. And look at han etibe Ika majibo nyanya ba. Nyata pe manya ba madeke leta pare kubo. Mi way ba mi global COVID enya aw. COVID is in. And as a COVID majo. COVID elipa kakale ke first uno ongu na memi de number na memi number vovo emiala kaka COVID elipa ta makukuda na nya seloba nyata pa mi ko myaro ku yoji nwi. okay. Aha. Okay. No pito do la Mia IEG phone in segment phone in. Okay, so okay. I am 020-376-9562. Egba ona menya be miape mainline ya there is a fort like EWT ekenya 0303 Top radio back correct. eya tamale kuku mi yom 020-376-9562 sedanywe egba no by keji kuna tayom choya ela be mi have issue video pele mi ape line eya nyebe ayom 020-376-9562 020-376-9562 ene yom le number magia mahwe ka kene ne yom le nyeto tonye gia nye matawa hwe na wo eya tayom le 020-376 amegbanto le kaji wezo apemeto Marakuyo ewezo efonye Joffrey agbojunshi Protective mama. efo de ka beve aigbetanto I better tell her to the young cousin who I don't get young cousin. ho akpe Akakam. yele toji na fo Top radio back correct. Nadia Daniel Nesabe. Adibobo odo marodo tomarodo fe. Then on Jamova is a Kajaba Adimo, the Kama would don her. Yakparama at the other Duma. Ya, Siamara and the Medina, Medina company over the company hacker at all. Nobody one young with a car and not the car to company the car. Yamara Tava, the grand demo of us, so Winami. okay Now I'm a Medio. okay ta edi abia be abigbogbo yo mi do covid bi o de mewo don ha mesigba okay no to aji hello apemeto hello ayom le 020 egba line keji kuna tayom to eyanye 020-376-9562 Akakam. 020 Top radio back correct. 376-9562 ways apemeto Hello, Ado. nkọ afina yo tue I'm to Bubashi. You can use bright vosa. okay Coronavirus, yeah, no cover Mila to Quayama. okay Da amateur Kalango. You quiver your way, let you call a shiri. You say Kalamushu or get it to come. You say, Mamma, she was on you. What on your coronavirus or what are you? no nye no anya ka onye ho I don't want to say, no, Boboki. okay No, Boboki. okay I'm like, I'm sorry, because I'm not sure about the
Maracuyo. Eben Cody. Eben Cody. coronavirus no jo no ma ta nyo kana ta wu so mo le shi no ju to wo ne na ma to mo to pi Akpe. Maracuyo. What's it? Emegbe. Okay. Eben, me listen. Hello. 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 Wait up. Good afternoon. Evening. Apameto. Hello. Nko Rafina Yoche. Mekumele yocho Franco police station. Me yana toji na fo. Okay. Mekumele bama bia be nya be bia nya be. Yes, sir. Akota lo. Akota. Hello. Yeah, akota lo veple nya lo wa be flame. The start de vemele over. It's so a sign of the COVID. Maha. Okay. I don't know that we are not toji sia. Akpe. Hello, Apameto. hello good evening Evening. Wait up. aha yo bra ku ku mata tone nya okata so mo Okay. gata Top radio ba bagare kore. na salama vizimina moye amara shade from the shade bere mushami amashama ile gbagba ya Akpe. amara shade ndu shade to si to na mi amado O make a to me now. I read them. Me ye afima o chota egbe o to vovovie ta na kwenene. amato amugu amara Akpe. Mede koko akpe enu babia mi be mi abia menye ile tomato na we ya nyenya mi le o egbo ke bo mi ke hia be na nya chodo ya be na prevent play we ya hia akpe na mi evia o mi na mi kwenene abese me pe egbe do ba chaka we so apemeto Ebelu. nko kwa fina etu Be yocho kwa be nya yo be mario. bare ko yefo. Okay. Bleko inshallah I wanted to ask if what's the name? A dollar is similar to this thing, COVID-19. And then there is the same annually Top radio ba kore. Jesi we. Ebe jesi mesego babia velago. Aha, maybe the door boy similar to COVID-19. It's COVID-19. Many double would it's COVID-19 that is resurging. That is coming. Okay. So if protocols you me science you allow you okay no invite the same science you ko AI nakakbo. Yes. Oh, okay. Can take the same measures you may take via here, may prevent ya. Yeah. We'll go through the same protocols. Yeah. Okay. Yeah. Madakuyo. Okay. Dode have oyana be monkey pox. Ya have tab na be ya kwanya glomile. Oh, many monkey pox. Monkey pox is different. Enuna tokoda unto pleto me blay avai me kwamede me from to ya. It's not that, but this one we are talking about COVID-19. Eke vabayi. Eya collector trogbo. Eyo jego metomia pe university poaji. Eya untingile no pocho. Hello, Apemeto. Yomle 020 376. Hello, Apemeto. Udolo, wote. Efonye Peter dra anya Palestine to. Palasa to katolilo. Akbebe le toaji. Aha. Majiba madia nyada Angela ba. Ala ba dona mia ifanya gloma de kofia ba jesio kata alumia pa wana wo jaji nyanya nchi kwema nwa kura majiba madia bare de ofia ba eyi ni esa do vai bada china ofia ba mia pa dokwi boda draro alo jaji nyanya nchi do de eji dena mi potole mia pa fufuo kula afọ ma yata ni o gaje do ya me so ni wa nke enya henwe fi enya ma di ma di enya ado now emegbe for Peter Adra. Okay, that's good question. Ebia babia nwe be mi afegbo kakebeti ma kokọ so gbo 020 376 9562 ela be
magbo segment ya no ugbe apaba yiji play newspaper headline ta 020-376-9562 opogade minute bla ton for ton 655 top 103.1 FM Authentic Mama MFA play to nenyo bobo show mi lenu po play Ness Angela fa ko nuchu ako odum echo enye public health nurse cho anya polyclinic mi lenu po cho COVID-19 fe ta dododa do come unti ya unti mi lenu po cho hello afemeto Efonye, the young shall grow. Okay. Ajawa liga ka ajaya kwe ba ko ya ko ba ikwe ba Ghana UK play corona virus ya kwe na ba anguma nyila mi ya Ghana anguma ti jemi ya ko ko nyomo na ya ga ba jare kala ke yo ga Israel to how Israel mi akwele ko wai baba that's la mo no hello afomento ewezo nko kwa fina yatu papa good evening. Evening. Barakuku Anessa Nchoko. Nchoko. Barakuku Mabadia Pesa Diplo Nchoko. Afebia. Yema. Never Sunday, is this possible? Okay, I don't know. See, Okay. I feel the person the numero asiko clock to ekai. Efoye, anamia ya togbe numero to person ebi aseto numero abi akola sikula. Okay. Enume ha enewe video amegbele ya kakia menye nume toko numelo asife koklo leke na kasi na de unti enwana no so na ko ba de numelo nku makle toke do na vai aglomeleta as na tansen koklo asifa kakia sanitizer omedo afoma tutu hado. Let me take three last callers on this segment. Afema wakpayanu 020-376-9562 020-376-9562. Ametoma mle ope call so na va quickly na mana mo sister na wa ijikwa na makwa akpayawu no la be nyajojo peta kakao ekemi chonko na be newspaper headline segment avanami enya okajo. Hello apemeto. Hello? Where's from my telephone? Hello, Samafa. Papa. Hello, Dojilo. Madakuyolo. Konya Alex, Mayoto Dansuma. Dansuma for Alex, me let you. Madaku Majoma Dia Savade. Na project Jamana Ikojo Pode, Ele free her. Then the project then you could the free one, you ha. Madaku. Okay, I don't see. Okay. Last two callers on this segment. COVID-19 resurgence in University of Ghana and also as well as Ghana. Yeah, my fair down domia le denia do kwale Kenya gbogbo ayi adon kuji yale ke over if we came mieto be omakato efuma mewa quickly me prevent
mia tonu kaba be makava chole legon poji ava kakade Medina ava je di kakade mikata mia la sida plak la be mikata mia vio la fama ya Canada ya fama kwa mia okie ko bonana kase na bi anya ko edo voter edo Ashanti edo East kwa edo kache gomema iyata meleke mia iji Davi wento esenu ele babia yova esede Okay. mia pobeka wo mia tan adona wo ha Me amadebe COVID abi gbogbo ya odo de inki ya emi jego mama me wodo ha mo odo me ko odo ite kesi sale ko jebo odun chima me po namba ma abaleko nyen ka fia fi bubu to e ga bavanta emi do bia mi do for some time nye ka ko be nye hia immune booster yemi ka do booster ha ta maybe na abale ke me maglonya na cho soja view kle nya ko lama do yo wona kana to ya depend nyu ko na duna ala be mya pa nya pa nya ka mi wo mi ka mi wo na nya ba mi ka ale ka mi adipo do ye nya nya po ye mi buna ka ka nya mi kan amanyum lama plus subo ko uto ta ngokata ihe akpere nkaka wike mado pejine ton ala amage todola ke gbenye dienyanya ba awudo pa ite number you can me expect ma o vagitan in a all of a sudden number vagba jireka ta awudo pa afi mada ba abia mama todola bubu ebe abia osugbo etovovo amet eto akpade company bubu ade company bubu ha wade na be yi vovondo imenya kanye ka kenya nwe to ta imedo sponsor osugbo okay bukula be para kemie problem le pharmacy para mamre ke o para company vovovo para katan kwede para okay tanima ke kwa bia halata abia the same abia kwe kaka akonko eto vovo okay kaka ewodo pa ta abima fe dodo a virus abi mi do a ewodo me do me wodo crown okay ta fifia adoka lehe o ado na me yo he atibe you ado a prevent ogo de kria abiali pa tana fi kanale facility kanale alo area kanale na yi hospital ma alo health center ma ye abiamalio ata yi kolebu tere ata yi kolebu alo na le apogoji plan ya oyi konji katere na yi iko na fika atankwa biala doko wana na dobia amedebe sanitizer first example to a afevia overdose so yo use afevia kleto yo atanwaze ha america afe Piala ya authentic mama the one who created one recommendation so akana kaya kami yo ko kona she ko yana ba sanitizer la na ye atanzi atanzi akoko nde cha kaka pevia ya me pere mi omia ko don akan leko okay ye
top radio va corre. $1 enu vevieto todo la ole be mi anyanye be $1 covid a eva zu dolele kele pelemi abeleke dolele risi adeva ko echi anya do va chi anyi me do jopite onene se na mi nyama kakea o mekale no pocho nti ola be eva zu no ma pelemi eye mekale threatno mekale amewus abeleke o bayo enabe o mekale no fochu kakea ekahia e kale gbogbo be ama aba for the habia ba dollar aba dollar ewo mi mikoyo ni a miafa aleke miekpo na miado kwigbo ye va ngba nyatepe de bien jajenya va ngba vie itai $1 va ta abaleke covid va amagede ne kpom le chaton bi kudio nyaga kudio de eva kaunwa ekodonao ne odole nkwa ohane kwema eyataye ohia be nose mask ko ya nye number 1 ela be ne atagba va kere wu alo ne kisamade eko ade koka nkle to ne dolo nkwa ohane kwa ohame nyao ekava ponu play view ponu play no view ko $1 spreading so the first thing anye nose mask dodo second thing asiko kloka bakaba mesiba Top radio va. the third thing ano sanitizers ebe mi afe phone so very important o take notice of that so la be po en the kitchen na me de yo ma microphone enye fa asi mele no tu kakea me kwase we nye pe phone na e wo basa menya igbodo mena lewo me ba ko phone na phone nene ya fiade ene va kasena de one ko phone menya $1 phone no ko le chacha e vi over ko e wo hane ko e suno ko e ko do emana mi la fumata be phone ha le very
important. Be me no sanitizing it. Be me call and then I say kwa akọ sanitizer akọ de tissue me kwa atutu phone nkata na the conference adesigba ope phone ele very important because exam phone e call nu and na se ame alo ebobra maneha amede phone maybe phone le plonji amade pata va gede un koko edo e ata phone sanitizer ele very important nkume tutu mo na yi ke mo klonku mo ko alo mo clutch ko na ko shiko no nkume tutu ha magari na kana sika nkume akwasi alo takuvibi atutu amede pe nkuma de meka hiao ne dollar mede unkule takuvi ma eko tutu no vie pe nkume ko eko to e ya ta simple and short in ebe we should go back to the protocols observation ekenyewo by alo mesita ponu so na mi onya kelasi na ko wonu na okwa ma me kuku dene nyasela oba authentic mama the 103.1 covid eli pa covid eli mi ga jibo mi aga number la na ga ichi plus we fi gbogabe mi ga wasa message okay mia okay mia ayi chike say hayada akaka yekwa top radio ba kore
Akeke. Yekwa. Top radio back correct. Akeke. Yekwa. Top radio back correct. Yekwa. Top radio back correct. Akeke. Yekwa. Top radio back correct. Akeke. Yekwa. Top radio back correct.
Mama on Top FM. Top Radio back correct. Hi guys, my name is John Dumelo and I'm listening to Authentic Mama on Top FM. Akaka. Top Radio back correct. Akaka. Top Radio back correct. Okay, no Victor Lao. 7:20. 7:23 p.m. Top 103.1 FM. In case you just tuned in, this is Authentic Mama with authentic Ghanaian music from the Volta region. Novi Torola Otavia Deme Bobo Reggae Bobo band top and custom Letavia Deme Reggae Bobo group top and custom nala Alimename. Yeah, the newspaper headline segment. I know you wait Jolly Ghana to come and pet Cacao. First thing in story 1. Ghana Registered Nurses and Midwives Association. Ghana Registered Nurses and Midwives Association. Which last 2 or 3 weeks ago, strike.
eke ewebe amegedo no ikoji a amade kemele yakpo gbo basa amesia meponu chonti kakaka over yi negotiation table obafonu pledge dudu jidudu a olenya de kavado po eni onye ofe dimetitu ogle ogle be yiwa na wale nkudonti kakia okadon keke be waka yi meeting kake nkeke duwa nwuchova ya ometon yi meeting no ewe be afima student o ple workers so lecturers so ple me se making le community ma le composa alo school kwaji kwa waje protocols covid-19 protocols so observe abaleke anti-ness heva gbenami egbe ene eyata eyanye enyajojo evelia eke elejojo covid-19 ekaleta doda eyo jogomecho university kwaji le legon enya jojo etonia ekenye most important thing metimana etodola kata wa nyanye be the vehicle driver so ble AMA establishes sanitation court AMA to Accra Metropolitan Assembly establish alo ever do court ade gome anyi alo do court ye ade anyi eke wakono amole anamo code cell anamo jail alo anamo fine ne ewo ameyi wa lo navano enuka bola kofere gota mele chime nechile jaja alo fa fe memele nito fa fe mepete basa alo nyame yo awo nuka a violate driving law so obe mekato traffic no ne traffic le on na tome ameyo akuvu basa le court le gboma obumana na nyebe ame to oko odo court ye yade gome anyi nchoko ovunu eye court enya kpole gbegbe be wakono ameyo wanye eseji dalayo nyafe area o kata poto gota o mefete poto afo o kata poto ameyo wano wa lemi komia echile jajamia ko abola avano fofun gbede chime pele toyo alemia wako ikoti ma just a day ko wa jelo wa fine no 2000 plus ne me po wa do mo le se la fuma menye court obe echomi mi agbon chomi ayin agbon chomi awo is a court ekenan of so quick be wa jail quickly eyata driver so nyano aware be court fifia ele Accra du yame ne
no o fievoa o kanu afima o agbebe yo ma trova du komo obe is all offenses eyata the VO alumni no VO in a university so le America du come kake onami ye yi na na wofokona trok bofa amo agbe amado ana visa obe mi yi aba o program oyiko oba chifuma o ma trok bode date ke ona onu amado na edupola o alo politician pleto no ye okplo yi no ba do a nkeke wo lebo ananya no ifimi ko osi o ma trok bofa fo obe nu makatanya offenses eke Donald Trump Kenya America tope president kobe out enu makata mele yobojide le dukome la fama ayata Ghana ha ele ameyo alo country ke oban miao ha kake miafe foreign minister honorable Simon Ablakwa okujeto ele gbogbo na mi be yele nufo pele yo le nufo pele America duplola be iwa akpole ke iwa trasi le ban yaun ela be Ghana mi atominya mi fe heaven enya America mi katani in America no ban mi fifie bo matanka zomo ay America wa eyata mi ameyo mi avio who na fama ko be ma the school mark boko na mi visa be mi no for me for some limited time na you ko ogbo ma gbo wa chifuma ameyo na mi yi mi atom yi for a program ko ona mi be mi no for 3 months 4 months alo a week mi ayi ava chifuma ameyo I said that danuma e we be Ghana to come vivia amegedo makale mokpogbe asomo ya brucho ayi USO enye no bla no nya be Ghana ha we are part of those countries Donald Trump elemia ban be we are also part because me were offenses mao no vi todo lao ye we nya jojo yo we picture let Ghana to come those su block pedeko eneva kuna go su akpede na da selemon abia kana me vepeko na da selemon nyato yum 0303 0202 Medakukokem 020 376 9562 020 376 9562 phone in segment here nyape newspaper headline segment here your views your comments are welcome on the number 020 376 9562 Pedeko na do susublo afe na bia kana meve apemeto ewezo Ndolo yale baji. Ada kuku yo nka okula fine yo chwe Oh, dono kwa kubwa ki. no foto Botu la baji. ada ku yiji nya ke na se nya ke na glocho Oh, turula kubwa turula fiti ba. okay Kle waji tu profiti. okay Hape tu profiti. okay Have you been to profiti? My family fiti. ukata wase now akpe now okay na kume ha kwa ba na kume ha kwa ba ba okay ya ba mi ba mala na na ro e mo han fina ni okay ga kwere ma nwa na fi oba no ba da su kwa no ne o te ko dum no ma yu agara yi okay ta na mo oba no so ni da ga mo ma o ya football e so wo yi na so pe de work out no de o ba shi na for so tell ko ka ga ta no ma ha from it okay so ni de ni do finish okay akpe amevele tojina fo ya ga to ne na to di hapoli okay ai do ko ji fi ha okay nena baba ma fi jo ka pa agbodi si pa no ko ma okata wase akpe nyawe populi ko wada sele mo 020 376 95 ewezo apemeto Odo. nko okula fine yo chwe Oyana nga mauso. lenu foto Alijara baba radio ademe na afi mi ayiji Marako phone namzo Oh, Davia Mofa. papa mami Ya ele doji. Marako yolo Ala miome, iko ma miome. Ala ye moto gble driver so no kunu me. Na wa awo saudi.
Okay. Let me do this. Okay. I'm a village sister. Mado hana ponyama ahia kufuma Okay. kata afote kata. Okay. Okatawase. Hello, Afometo. The young shall grow. Barakuyo, yele twaji. Ayo, America, when you are fool, because any calculation was over to the top, you could come out. You will together. You know, I like it. You And the food. come out of the Momera. And where you to the Chia, to dinner. Okay. I go home on it. Okay. When you buy first to Bama Shaman Noble, Shako, And no, okay. I'm a village. Palamada Shoba, Nayava Noble Shako. No, when I 2 weeks go 2 weeks na trogbo. Anu kwere toto na no Africa todo me. Ela. Mama continue na box na approach when you go baraka ko. Ai ma ko ko. Amevele toji. Yo, ma to ko na ko kula tante lo la ko jo ko. Okay. Okay. Hello, Afometo. Efonye. Efo Ales. Le yacho. Le. Dansuman. Okay, itinam.